Pamirsa nemonin Rahina Purnama kelima ring desa Nyanglan Bangli, ngemargang karya ngusaba desa mewah ngusaba nini, sani kelaksanaan nyabran tigang warsa pisan. Sani unik kerama sani ngemargang ngusaba, mengenah ring kalih kabupaten inggih punika Bangli mewah kelungkung nanging kanton siki adat. Ngusaba desa miwah ngusaba nini ring desa adat Nyanglan temuku Bangli kemargiang wanta tigang warsa apisan ngusaba inucap nenten kemargiang nyabran warsa mawinan kantun metetimbang indik sesidan keramane dua ning asapunika upacara ring pura ulun suwi utawi pura manikmas sani keempon subak ngusaba lap-lap antuk madegelan kantun kemargiang nyabran warsa ring sajeroning pemarginyane kerama pengarep karya antuk magiliran sawilang Banjar, warsani mangkin, sani poli amongan, inggih punika kerama Banjar kelot, nanging samian aturan upekara kantun kemargiang oleh samian keramane, tetujuan ring pemargin ngusaba ring Nyanglan, antuk nunas kesukertan, kerayuan, miwa keselamatan saking bencana alam, sepisanan pinake Cina Bakti Majeng Dewi Sri, ya diastun nenten manggi masan kering, nanging keramane kantun rajek ngemargiang Pulau Pali upacara. Tios punika, duaning mabinayan wawidangan, nanging kesumakenan, rasa menyema beraya, miwa pesikian kerama desa adat Nyanglan, luwe becek pisan ring sejeroning ngemargiang pemargin karya ngusaba puniki, keramane antuk bakti, munut pertima antuk nadunang dasan sesuunan, sani kemargiang ring pura puseh Nyanglan kaje. Sampune puput katuran pemenak Segahagung, ngelanturang mepiuning nyegar gunung kewastanin, mepiuning ke gunung, kedumun ke Gunung Agung, dan ke Segara. Tetuak nyegara gunung punika duaning nangun yadnya, sedaging gunung ketunas kanggen yadnya, dan sedaging segara talar kanggen ketunas kanggen yadnya. Nika tetuakne ngaturang suksema majang ring ide betara-betari sane melinggar ring Gunung Agung, lan ide betara sane melinggar ring Segara. Sabuh puniki berarti berasal dari kata sabuh puniki berarti gemuh. Talar wenten ke bawah sabuh puniki sabuh parum. Kita kalar ada betara, ini kira kayangan desa, kayangan tiga, talar perampian serang sami puniki tedun tigang warsa sepisan puniki gumanti ide katuran pangusaban gumanti ini mang deside nu dia panjak-panjak pemuka siri-kiring jaga Nyanglan mang deside mang kerayuan kerajengan tur side gemoh jagate side ngemangupang sani bos landuh sapunika. Ring karya ngusaba inucap taler kaedin antuk ngaturang sesolahan wali inggih punika Rejang Dewa, Rejang Sari, Baris Gede, Rejang Tak Subwana, Rejang Renteng, miwah sesolahan topeng side karya. Juliana, Bali TV.